gelsen diyorum. Құрметті қыздар қауымы, сіздерді келіп жеткен 8-ші наурыз мерекесімен құттықтаймын. Ашық аспан, зор денсаулық, бақытты ғұмыр кешін. Дорогие дамы, хочу вас поздравить с Международным женским днем и пожелать вам всего самого наилучшего, чистого неба над головой. Самое главное – счастья, побольше денег и здоровья. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu yar? Yine çık yoluma, aldın aklımı. Dile benden sen ne istersen, bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Поздравляю всех с 8 марта, желаю вам счастья, здоровья и самого наилучшего. Merhaba sevgili öğretmenlerimiz. 8. Mart kutlu olsun. Biz sizi çok seviyoruz. Sevda meleği